Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achir tu silin sang puya nimin tai sai rang si hui kai lir thei che sola mi pahni an thi Lok Sabha MP Pusila Rosanga New Delhi Union Home Minister Amit Shah muin Assam Rifles zokho sanga son chu chungchanga soipui Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan ram chunga monkeypox free chu sarkarin uluk takin a thli thlai rengati US House Speaker Nancy Pelosi chunizan khan Taiwan thlenga China le US inkar borok asan pha hle nimin tlaya sai rang si hui kaya lir the che sola mi pahni an thia midang pahnin hliam an tuar lir thea hian mi palian chuang nia thu don ani a anjinga mi pahni lalfak zola chen kwal kumsom thum pa kole afapa malsom kima kumsom chaltlang lir veng ve ve te chu an thia an ruang hi zon mek ani midang pahni lalngai omale mano lorin hnuwa chaltlang le veng te chuan hliam torin sai rang pi si panpui ngal ani a chaltlang le veng wai me president puwanal thangan hena tanga all india radio Aizawl thon danin lir thei hi konga tanga tlan demin luya atlaluta chet solna thi te ruang hi tukin thlang khan mu alani lova tuna hian ruang zon na hi tho chun zom mek ani Mizo Youth Commission na Central Yang Mizo Station chuan Mizo thalai te cement mystery training na turbuat sai chungchang animin khan tho huna tuthlung an ziak MYCIO in chairman Dr. Vanal Tranpoi MLA chuan hinga ziaka Central OMIO in President Pualal Ngatan Mingziakin Hemiatan hian MYC chuan Central OMA hnen a hian cheng nuai som singruk sanga ape a Central OMA Training and Youth Affairs in Mizo thalai te tan cement mystery training anobuat sai don ani Dr. Vanal Tranpoi chuan MYC in Mizo thalai te mason na le Aizawl an mu thena tura ma alak mek thu soin tun hnai super IAS 40 program noya IAS coaching Delhi full sponsorship payakal tura athante po tun tha nili ni ruglani kuate Delhi pana ankal don thu soya Central OMA te po sarkarin thalai te mason na konga ma alak na tho pui turin som ngalani heta thungze in khoma hian MYC official te ba ka Central OMA office beer tele Central Women Noya Training and Youth Affairs Subcommittee OB te antel ani Lok Sabha MP Pusila Rosanga chuan min khan New Delhi Union Home Minister Amit Shah muin Aizawl atanga Assam Rifles zokho sanga son chu chungchang le Myanmar atanga ral than en kolna chungchang te soipui Parliament apisa Union Home Minister Amit Shah hi Lok Sabha MP Pusila Rosanga chuan muin Mizoram sarkar momo sang sang chungchang soipuya Union Home Minister chuan Pusila Rosanga thuthlen te chu alo bojui tur thu ashil ani Indo-Israel Agriculture Project Center of Excellence for Fruits lunglei hawlong sai chho chu BSc Horticulture Final Year College of Horticulture Then Zoology Light and Min Khan Training nge nan tlo BSc Final Year te hi COE din ani dan le an na tho sang te shilfi ani ba ka zirtuna pek ni in field practical nei pui ngal ani a College of Horticulture Then Zol hi kumsan sompruka tan ni in BSc Horti zir chuak batch ni anom to a tuna final year July the batch thumna ani COE lungle le thapek na khol notice a om chun chu Israel atanga engineer Khandar pa medi Netafim Israel Irrigation Company atanga local chuan nimin ve khan servicing ron tinghala kumin thaichek phun huna hian COE lungle hian mason na tam tak nein serthum budding le thingfang ma dragon fruits chi na tur noi khat le singthum vel an pe chuak to ani MJA lunglei chuan min khan EEPWD Road Division lunglei pupa zone chu office a komin lunglei le Aizawl in car World Bank Road le lunglei khopui chung kong chelutuk chungchang department hulak na te an soipui he huna hen pupa zone chuan lunglei to Aizawl kong World Bank Road lunglei PWD Division chanchin chu ramlai tu atanga ki kon thlengin hmun thuma thenni in asiam that nai Mizoram PWD chuan Bhavia Construction Company silchar hnen a pe ati a kong siam that an thon atan hina vain cheng viable samli paruk le point paruk ro manani thu soin kumin April ni somni pako khan thok zawin kumsang ni somni pathum April thla thleng en kol zui chu anti turani thu soya tundin mona konga chia chan chu na tho thatok lo le kong noilam le ngel owang ni an hriat thu soin atlang pui thuin lunglei district chin kong siam na man ro man te a thatok lo ni a hriat thu soya department in repair na ano tho to na te po company hi rule le vek tur hriat tirani thu hian soini hetilai hian lunglei bypass road siam na tur cheng noi sang khat da to chu lunglei khopui chunga kong cheina sarkara andil mek ti pupa zon chon soim tundin hna lunglei khopui kong chia chu asiam thatna thok turin ELNTY construction lunglei nen cheng noi zanga samkua in inremna
an zia to thu le anin remna ang chuan kumin December tha chungin lunglei khopui chung kong AOC tukki kon chu siam zo man tura ti ani thu asoi ani tunlai hian longklai DC lem changin WhatsApp manga midang bekol thina namti longklai DC office chuan thu chu siamin tarlang longklai DC office tanga kan palai thudon danin longklai DC pu amol Srivastava thala display photo a mangin mi poimo then khat bekwalin he thil hi inbum tumna rong kai social media man khlona ani a mi puite film khurtun longklai DC office zone angen ti an soi district dang deputy commissioner chen khadle state sarkar ho tuliante abikin nam dang ten longklai DC in atong hi antok zeu zeu ti hriat ani a thunei tu ten an chu chiang mek ti longklai DC office atanga thudana chon tar langim hetiang ani wang hian a thanin longklai DC office chuan cyber crime lama anzual ko ni nan soi longklai DC office chuan Puamol Srivastava lem changin phone number man an hriat thei chu 7896175515 an ti a khoya tang point DC lam changa tang inbum tumna lam hoi dong chuan thunei tu te hna lo hriat tir fa turin an ngen ti an soini ZPM thalai kolasi block chuan dan nova MNF unit ruai tu tele party worker te kota sarkar ram hlan tumna omni an hriat thule do dalan tum thu ni min khan kolasi pa thu thala khom tu te ma an soi kolasi ZPM thalai block ruai tu te chuan kolasi press kapa thu thar the dar tu te an komna kolasi khongpui lama Mizoram sarkar soil department ram khongpui lam VC huam chunga mi chu MNF party 10 mimal ram tan thi an tum ti an hriatin poyan ti an soya sarkaram poimo le hlutak mai dan palzuta party mal ham thana le campaign a vote zon na mai atana man ani tur chu an phallo thule a top thlenga do dalan tum thuan soini ZPM thalai te chon khongpui lama soil department ram chu MNF khongpui lam ni president ina mi somruk pathum velin number an pota an number po chu an ta turani thu soin a hmun ma po chei bol turin an in hriat tir ni in an soya MNF ni truai tu te hmalak nei khongpui lam VC te chuan an hriat pui lo thule shil hriat an ni lo thuan soi thung ani ZPM thalai kolasi block hian in hmun lo ram nei lo mamo tu te ta na in hmun pek hrim hrim chu an do da lo thule dan hnuai kalphung pa ngai takin house site selection advisory board kal tangin in hmun mamo zong zong te ta na dil na hun siamin tlang zar ni ro se ti chu an din na ani thuan soi ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan ramchunga monkeypox free chu sarkarin uluk takin athli thlai rengati nimena Rajya Sabha zo belna changin pu Mandavia chuan voin thlengin monkeypox shika hi mi pariat ramchunga hmu chhuat to ani ati a anjinga mi panga chu rampona tanga lo hon ni thu soya sarkar le pujon Srileng chungchang hin chak taka mala in state sarkar de po monkeypox la ka invena chungchanga hian hriat tirna mei thla khan ano pe chuak to ati a heba ka hian he hri chungchang mi pui te hnen azaw zoka in shil fia turin mala kani ati bok Union Health Minister chuan India scientist te chu he hri laka invena dam doi siam chok turin an thiamna arin tok thu soilang bok ani US House Speaker Nancy Pelosi chuan Nizan Khan Taiwan thlenga Taiwanese media te soidanin US sarkar khona mangin Speaker Nancy Pelosi hi Nizan Khan Taipei thlenga kumsom ni panga nuwa US sarkar mi poimo Taiwan tole masaberani heti lahin Speaker Pelosi Taiwan to wang hian Taiwan chevela China le US in kar boruak asan chho pha hleya Chinese Foreign Ministry thu puang tu Hua Chuning chuan Taiwan chunga engpo thleng se US chu mo phur to ni tur thule China thune nangai poimo lova an che na chuan ngong nei don ni in soya China sarkar puang tu Speaker Pelosi Taiwan to atum thu soi tangin Taiwan hi sipai chaknam hanga beya alo waulok to ani Chanchinthar cherti topna na tlang pui nimin kaya sai rang se hui kaya lir theche sola mi pahni an thi Lok Sabha MP Pusila Rosanga New Delhi Union Home Minister Amit Shah muin Assam Rifles zo khosanga son chho chungchanga soipui Union Health Minister Mansukh Mandavia chuan ramchunga monkeypox free chu sarkarin uluk takin athi thlai rengati US House Speaker Nancy Pelosi chuan Nizan Khan Taiwan thlenga China la US inkar boro ka san pha hle chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani